Council ngeze buda iboikin koso dai tutu Ebajet lo kaparan kanai unie nede balarbe Ebajet lo ngis dai teunita kirono da Asioman nete keda Angaleu kwa fedanwe polo so approving a budget so karo aloite tata lebunit agar legiaro labalo kanyatare o karo 2023 2024 anwa nyinbe ingara kini tungalo Kumi otoma abortion wa Angaleu abortion wa Asioman kiron wikamuto zirotin kiron wikamuto za kor kiron wikamuto za kipi so lolo ana approving a budget le dolda sike kapun billion ni kaisan ni yare kuju so wamiti be ibuni atupa kana inbe implementing ai ita soma kapun ngune jok anwa nyinbe ngara kini eja utenelo itunga ndo Kumi anu services adol ne kwa ikota encouraging everybody be ikota anyine be itunga koso kwa ngena chamneta ele misolo sine tedere service delivery arai eja anaki edolokini neje kesi kodo cho Nelson elunga tlodera LC5 lo Kumi district ngesida yolipiti kwa nanyi daibe erionget loda ya etinoda pia ngesida ibuna swamnu da pedori kere anyu ni daibe juka kino district ani sirigin tetere de pedoreta itodoli kinai na peta no de jasi tomo budget ke imuno ebe buna puga no kidding karaidi jaone toma economy lo edeka kapo ilo munabia no to mo covid kedati kusachie e buna puga no kidding ai ngarakini ai yoko ne kapunu tederito dilukini ejana kine toma otunga ledo lead kachut otomakero no ikamutosi Angaleu nara yengo obukulo Kumi emame health center 4 obukulo kanyumu emame health center 4 kwangin sumunta pugane bi yukuni sirigine bilote dope otomakero no ikamuti routine so imuno be ngara kinete kapunguno ne joka pugan ai tetenare kai trojo kare lo se chut opedor tetonga kieto sokoni ai mana ichani luokalia Moses Akol le councilor lo da ibo kiniti ngero town council lo council lo do district nefe keda David Joseph Ongodia lo de ibo kinite temlo ngero kesde bala sibe budget lo ngisde railo ibecho kina ido araida eta kanuti kapune bunida ngarakini tunga jokan megogo ngoka kere otomo budget alo ngesi ayangari woro kwa anoima dakini nyo itunga irera akirono FPDM silo sikita pugari chute jok amo kine tunga kapun tunga lo kopo dumti kapun somata kesi business ora alimofine tunga nan jelo relo kwa be sialam kisia pugani sialam kisla sobat idio borene takanoni egwa kisito masomashoe toma pakni ne dol no mambi teyo balaibe agangata na era ne burundo to pugani iborolu era lo pugani era do luwo Rosemary Ruholi na adera akawo na ado Kumi district ngesde balebe karaite ne jokude riongetloda pia isiriginilu epote kesa itodolikin eswa mailo da ibecho kina mamade eja situnga idi mara chana taraida etakano kada ama da ijeri ongeteloda pia The budget of next financial year, following the challenges we have gone through as a country, the economic crisis is affecting even the budget of next financial year. Even as I talk now, we are supposed to have received the second budget call circular. The third budget call circular, we have not yet received it. And once we have these sources of revenue in the budget, and the budget is put together, we allocate that budget to different departments and they budget for it based on the priorities. The budget for repair of the district that bus is actually 5.47 something, and we have provided for 100%. Ile kada lo da pia ingezida duchera da lo emina do nikin mamade eja si district na lu da ipu yapeda chuti dele lo de be okarlo apia lo de utangeta kin district na lu da ipu ngesde potwe dumo to kada kama de eja si budget lu de poni tutuboy okarlo akaisara lu ni kera akaisara lu ongon Kanuka TV East Martinopolo ko Kumi district.